Bilbi makin sampai tepani penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Banyak sampai makin ni ke mati, rok bengkalan mati. Semoga sareng Allah tuli pelastari. Amin. Amin Allahumma. Lambak guna ben sampean tepani penyakit corona. Manusia bah ngocak, ya Allah sepenting korla orang selamati nemung karo selain tak apa-apa. Yo be makin ke sape. Ya Allah mi tepak ka sape pangeran mi tak tepak ka koceng be ye kok. Harap apa? Sape 7 juta koceng sape sih melia. Engki napa engki? Ki mikir melia cek kan tuan di koceng situ ngabuduk pampak ibu desa. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini. Tiada mengapa. Hai kok ngasih. Cukup 1 kali kehilangan sandal, cukup 1 kali. Adik gula noleh lah. Mi bisa ya lang di gula. Oke, makanya kan rapi kapi. Biasanya kena gini mun gula pidato ongko kata sa. Cina kena gini tak takut aku. Nyeku kancana bulan ni gini. Kebantu rondo pas sandal guliot yaki peh gitu. Karena mun di gula ni kailang tak kena situ sing keco. Tak kena buah. Nah, sini kene dua peh gitu. Maklum celana kan. Noleh elang sandal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Khairul Anwar. Beliau selaku pemangku Lembaga Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Al-Mustaqim beserta seluruh jajaran majelis keluargaipun sesangat beten kaula amul jaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Taufik Yasin juga sangat beten kaula ngaku-ngaki, beten kaula hormati. Tak kaleb ajunan semulja Kiai Haji Ali Bahri juga beten kaula amul jaki. Benda seteja kiai, seteja guru ngaji sehadir, dan ibu-ibu nyai yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali. Tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak oning dak asmaipun, namun dek kesetejana beten kaula tak ngurangi takzim dan hormat meskipun tak nyebut asma. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara istimewa pemangku desa ajunan Bapak Sumar dan juga Ibu Ulfatul Jannah dan seluruh aparatur desa
para tokoh, para sepuh sehadir, secara umum wali santriwan, wali santriwati, wali siswa, wali siswi yang hadir. Alhamdulillah, kalaban taufik, hidayah, ma'unah, inayah, dan kau yakin insyaallah kasarangan kalaban ridha Allah. Malam samangken kau leben ajunan bi Allah takdir alengki apolong tempat se insyaallah tempat kak dinto bekal tetisak se akhirat kau ajunan pamasuk ada swarga. Tuman alengki sareng para alim, para ulama dalam rangka ngaji, dalam rangka mustami', dalam rangka nyari ilmu. Semoga kau leben ajunan sehadir kesempatan mangken benih cuma sampurna itu nyabi saus tapi sampurna sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam nyering ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apa ta kaula ajunan dari peteng ngapuduh eki bekaterang ilmu. Kalaban ilmu seepek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bisa apitaaki antara halal kalaban haram, antara hak ban batil, antara cuba kalaban becek. Semoga kaula ben ajunan serabu malam mangken ben kelak lestari mau solawat areng sareng Allah akatia seepada Pak Gusti Kanjeng Nabi man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Sekalian saus mau salawat dek Gusti Kanjeng Nabi lebih-lebih sambil berjemaah ketimangken lebih-lebih benih cuma situng salawat. Setiap situng salawat sallallahu alaihi biha asyara maka Allah malis 10 salawat dek kaula ajunan dari setiap situng salawat sibik kaula ajunan imaus dek Gusti Kanjeng Nabi sehingga orang-orang seahli nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi dalam salawat insyaallah termasuk dari orang-orang sebekal kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, Lembaga Pendidikan Islam Al-Mustaqim nggih. Ma maknal mustaqim? Napa senyamai mustaqim? Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran kak dinto nyebut huruf shad pertama kali kak dinto gandeng kelaban kalimat mustaqim. Makanya kalau sampian ngaji surah Al-Fatihah shad pertama pasti bacaan ihdinas siratal mustaqim. Apa makna siratal mustaqim? Jalan secek-cek, jalan seloros. Jadi jalan lurus nika bahasa Arab sirotol mustaqim. Di Indonesia jalan lurus ketok kelak nggak tengah tok tol. Aslina sirotol. Sekarang tuh ini kan tol gitu. Tol ngan tol. Ada mana compok yang gelak rumah. Okey, tetapi gula ni kareng tisah, teng pedalaman. Keng orang muntai ke bela ngak gelak ke sata oning cek gula reng tisah. Pulan muan ngak reng Jakarta gula ni. Bukan nengki. Foto deh banner aku caan pote. Salah aku caan pote Pak Hasurbana. Yang mbok ke pertigaan luar, konvoy bun sepeda. Mobil gula masuk, ibu kak kaca jeling dak saya caan pote lebet ada itinaki. Gare bak ngambek bitabit mobil lebat di tinaki pakun yang mbak luar tahu makin mulai panten sing ngambek tak ada. Aning akon foya ngambek khulil yasin bulan kocaan jeleng teh ketela. Mas saking kurang gendeng jeleng anekan. Beni salah nasi ngambek bulan futuna kocaan pote. Etek kuda se kocaan pote. Lah kalimat shad pertama kali itu digabung dengan siratal mustaqim. Permohonan permintaan kepada Allah
untuk diberi jalan yang lurus. Shot paling awal lah. Al-Quran ditutup dengan shot terakhir itu pada kalimat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini shot terakhir. Yang shot terakhir ini digandeng dengan lafaz an-nas yang artinya manusia. Yang shot ini pada kalimat sudur. Sesudur ni ka artena dedeh otabe ate. Ulama tafsir menyimpulkan jalan lurus kak dinto cuma bisa ikhlas kobi manusia seandi a kon mari jelas. Oh ya tuh hari mulai tuh mulai jelas suruh pidato sampai kalau senapa gila nangkak putra buaya baca cuma cemun saya babang ki atas sama lem sajam boy ngapuk atas eki na bangki tak mun keng dialog dengan petang sampit mun ketibi akan denyoku tak berak di atas ki mun sekalian sebulan sehari telo kalkulasi sebulan akan berapa bulan 90 jam untung kebaina pangeran kebaina Jepangal toan 90 jam akan ditambu sekali ya Allah lain saya kan dia lain tapi semoga ada manfaat meskipun gelak yang kebala Khalil Yasin alim punten asli andi ilmu kule kebala iman kaman mun simun duk kula abid keng sing ngaji bulan yang 2 tahun. Makanya kula sering ngebala iman kaman mun bada pidato hula salah mun bada pidato hula klerok pabicce aki paing aki. Ada satu kali diingatkan dari Sumenep Kiai sampean sa pidato ni ka salah aslina ayat da sanika sebener sanika sampean made pak sanika. Saya bilang motor sakalangkong. Keng ori ngata bengal mas enggak ya deung gula. Apa keng gula potongan kereng dak. Cek potongan genteng ada. Punten ongguan ya tore pai nggak sepenting mebicek cek cok pala salah mebicek pala tak bener apa tepat thank you kan manusia ni ada sesampurna ada manusia tak salah ni kata ada napa boleh kelompok kaulaban ajunan Nabi dan Rasul itu punya salah andi kelerok keng tak tusah kenapa kok salah karena beliau manusia tapi tak tusah paham jadi betul jadi Nabi Rasul ni kata maksiat kelero ni kesempatan manusia kan kelero ni kata aku tutusa karena kelero ni kata aku tujuba gini bangki keng mun tusak pasti kelero tak mesti tu Nabi Adam ni kan kelero keng tak tusak Nabi Yunus ni kan salah keng tak tusak Nabi Musa ni kan mati orang salah tapi tak tusak beda gula ben sampian benih karo keng mati manusia mati cek gula ben sampian tusak apa cara nak kelero cek gula ben sampean cek ni kebuni fatih sekalian pas sertek ben karit cetar ngaltok buntung kerau terus sertek boleh dukan le dadi mun mate na hewan gak dinto oleh mate tapi tak oleh takdib tak oleh nyiksa beredar video tekos ibri bensin pah yopon badan apa tadi pulai dinna ju insyaallah punten amin Allahumma tak oleh takdib ni kan tak oleh Nabi Musa pernah membunuh Bani Israel salah cek mati yoreng tusak punten apa tak sengaja jadi Nabi Musa ni kan melabenaki kaumnya yang ditindas oleh tentaranya Fir'aun pelabenaki kening cungka aki mati ni saking kuatan Nabi Musa ni terkenal Nabi dan Rasul yang paling kuat sampai malaikat maut nyabutnya benar pulanta atotoran santap 40 hari buta malaikat maut sampian uti ku leku kan mun beda malaikat maut entari santap mun tak sampian tibi ki mati kado kelas lain karena mun kan nabi ben rasul nika malaikat nika amit dimin dadi nabi nika amit kan Nabi Musa nika bata amit nomor dateng nyabuto nyambo kepada Nabi Muhammad amit malaikat maut nika amit tak langkung kanjing nabi kak dinto ampun depak dek kabekto sek janji bi Gusti Allah oh ya tore malaikat ada apa mun karing kantum tak amit malaikat mun amit tak ende sambian akhirnya tak usah amit banyak mati tak jasa sengaja thank you kak
Tar ke pasar mati tengah pasar, tar ke leke mati ilum leke. Kulan di matuah asaka nyander kabung kana pau. Mati tempun ader nyander kabung kana pau. Bi orangnya gugeng tedung ternyata asaka. Sapi na isabe orangnya nyander kabung kana pau mati. Mangkana mun asaka guleku sing acik nyander kabung kana pau. Takok mati tak temu sembian. Mencer bi Allah pada selamat amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah siratal mustaqim. Jalan yang lurus, atau dalam bahasa lain disebutkan dengan al-istiqomah. Kadito tak gampang gak melarat. Makanya Yayasan Al-Mustaqim, Lembaga Pendidikan Al-Mustaqim, Pondok Pesantren Al-Mustaqim disediakan tenaga pengajar, ia cari ilmu syariat apa-apa. Tak gampang orang nikah bisa mustaqim, lebih-lebih istiqomah. Bemunala kok ibu dosa ya Rasulullah bisa. Iblis, ibadahnya iblis ini kan lebih hebat dari malaikat. Ilmu na setan lebih tinggi dari ilmu na malai. Sayang, tidak istiqomah. Napa istiqomah kak dintoh? Taube. Bakula bersambian mau kerokin surah tahajud bisa kak? Tahajudnya kalau melarat, gini bang. Disuruh sholat duha, bajang duha ini kata melarat. Esoro ngaji Al-Quran. Tak melarat ngaji nikah, saya melarat nikah istiqomah. Bok bisa tahajud ben malam berak kan? Berak apa tak berak? Tahajud ben malam berak. Keng mun jaga ben malam makan sampai demam. Bilbi makin sampai tepatnya penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Banyak sampai makin nikah mati, rok bengkalan mati. Semoga sareng Allah tuli pelastari. Amin. Amin Allahumma. Lambak gula bersampian tepani penyakit corona. Manusia bah ngocak, ya Allah sepenting korla orang selamat ti nemung karo selain tak apa-apa. Yo be mungkin ke sape. Ya Allah mi tepak ke sape pangeran mi tak tepak ke kucing be ya. Harap sape betong juta kucing sape semelia. Mungkin apa ngi? Ki mikir melia cek kan tuan di kucing situ ngabudu pampa ibu desa. Rip mau di berapa ibu uang kapar tigaan pun dia mau bundut lau. Mungkin apa ngi? Dapat kebertigaan pahit otak orang ngomole. Dapat kakak tu keluan kucing nggak beli. Tapi aslinya kau leben ajunan andaikan sadar bahwa sebenarnya mungkin beri-beri kau leben ajunan ketika terpani penyakit corona. Ya Allah, korban bersaki merengis mun orang seapatian. Pada pagi kasih lain pangeran. Yo berkesapi ternyata manusia kali itu tak kuat kan. Apa-apa? Mungkin ketika beres benih mikir banding akibat corona, enggak kesape argana sekali ngobu 5 bulan, 7 bulan. Kapan raja bak mati? Makanya itu buaki sareng ulama likulli da asadduda. Setiap penyakit apa boy? Pasti penyakit ini paling sarang. Orang mun sakit cetak pasti ngocak, aduh ya Allah, keng mun kek cetak ada kan kek cetak kana. Cuk pemalam aku tak ucet hidung sekali. Sakit cetak deh. Jadi paling sakit cek pun sesakit cetak. Coba tanya gigi kasih sakit gigi. Kayak ada kan sakit gigi kan? Gini apa gigi? Aduh mun sakit gigi Allah ya. Billahi tina kok tembang kayak gigi aku sakit aja lain. Gini apa gigi? Lekek gigi lah paling sarah abuh itu manis sakit hati. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini tiada mengapa. Hai kok ngasih celakar sedih kesakit ini kemudian sini untuk penyakit apa pasti sepaling sarah cang sakit cetak ada kan cetak cang sakit tabu ada cukup sakit tabu cang sakit gigi aku sakit lain tembang sakit gigi cang sakit ate aku sakit gigi tembang sakit intina manusia nih kamu lihat tempo tak nyaman nah apa boy kerenyem apa sepenting tak sakit nggak ada padahal cek sebab lain pada tak kuat pada menlambak gula sampai ki corona orang apatian seareh innalillah sampai bengkalan innalillah tak isyara ki kamik arapa mun saya mati isyara ki kamik saya sakit mati kadarin takko. Ya Allah, pambuaki, burde baca keliling. Benih kalau masjid kaembong pahauncoran saraitamin haramin lailan ila haramin. Jangan malaikat beri dem makake kae. Ki beres ro kalau pai burde. Kapan mati ami pahi baca kapi.
Ya Allah, angka aki pangeran, paberes aki pangeran. Sepentinglah manusia ni keberes. Pun kalau masalah selain tak eman, sepenting odi. Paberes ya Allah, ngalai ke sape tak kuat ki jangan. Gini bangki. Gini bangki. Mantir Allah tulis yang ka amin. Insyaallah kak dintoh ujian dak kaula ajunan. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Mun manusia kak dintoh ikalebu bi Allah paringi musibah. Selama kaula ben ajunan itu pani musibah, pasadar, pa ingat kau leben sampian ki ike ingat isaring Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ni mun tak songkan seminggu susah ka. Ku leben sampian mun sakit seminggu tak beres. Susah tak kok mati. Ngene bang ki. Ku lagi corona saya tepan ni kula. 15 hari tan kula tak ke pengajian. Jadwal undangan sekitar para sabi tu ke pengajian tan kula tak entar. Susah kira pikiran. Bini mar ke pengajian tak kok bini boleh sa kente cum. Abang bade jak gelak ka. Mentir Allah terasa selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah kalau ada sahabat itu sakit, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam neku dak kasairana sambil adabu, fasbir, sabar sampian ki, inna minadz dzanbi dzunuban la yukaffiruha illa al marada. Sabar sampian ki, ada sebagian penyakit, ada sebagian dosa yang tidak diampuni dengan istighfar. Tak esapora kalaban iki ngaji, tak esapora kalaban sodako, tapi esapora kalaban sakit, esapora kalaban sape na mati. Jadi tor kadang sape mati ni kebeni musibah keng pulan manusia tak uning berak rasana karena saya pikir bi kaula panjenengan semoga sateja saya temani penyakit sape bi Allah sape na tuli ibabares. Amin. Sape na sibares mantir tak sakit. Amin. Orang mantir sehat. Amin. Ben penyakit sape na mantir tak ngelia ka orang. Amin. Amin Allahumma. Putra kadang kula bi sampean ya Allah mi patu pani musibah tok pasabar ka aji ujian bae lek siapa solok tahu ce ujian mun pas ujian tok bila saya imtihanan naik kok toman gede gini sini ka kula ka sabar ka aji ujian ka Allah siapa solok tahu lek ce ujian cuman mun pas ujian tak demare si imtihanan nabi ilai kok. Bapak Ibu hadirin saya muljaaki sareng ajunan Allah etunya kak dinto Allah kak dinto tak abita aki kaula ajunan ben orang lain sehingga kaula ben ajunan tak usah pikiran pulang kula ben sampean la abojeng kula ben sampean la bagus musibah mi tak demare tor kadang orang si tak abojeng hat sehat. Bapak Ibu hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam toman adabu di dalam setung hadis. Idza adnabal abdu, ketika ala kotusa al abdu pasara kabula, maka beda empat perkara kak dinto bi Allah pakun parengaki. Empat perkara kak dinto bi Allah pakun pabade ben selain ben setak ala kotusa. Yang pertama, la yahjubu anhu rizqa. Orang ketika ala ko maksiat, orang ketika ala ko dosa bi Allah rizki nak pun tenta itahan bakun ibni rizki. Maka nunggu lebar sampean jok mikir, boh, aning mun sekafir jo mikir sohoki. Se Islam se abojeng to mi bitel getel. Mun pah kapan abojeng sehat pan tak abojeng mati orang Islam kapi kan. Iki napa ki? Mun sakak dinto ku iman ni kata dak paratuna. Nah apa paratuna iman? Iman ni ka percaya dak ka perkara setak padeng kala bentengan, kala ben perkara setak masuk ke akal. Mun pah ipa padeng Allah, sa abojeng sehat, setak abojeng bitun butun abuh ka masjid kapi. Ngene bagi. Berhubung ibadah ni kasabita aki cuma kenceran. Akhirnya orang seh bisa ngelaku ibadah ni cuma orang seh atina iman dak Gusti. Tore masjid mik sepeh Arab mik sepeh pulang kenceran saya bagi coba ke masjid saya beri kenceran pengumuman serah Syekh Abu Ajeng masjid antum nggih Syekh Abu Ajeng masjid antum maka setiap bojeng berjemaah paringi obeng 3 jutaan billahi magi di pengkalan rombongan bojeng dena kae magi gule tak mulya bini boleh bae dina iki napa nggih berhubung yang diberikan itu pahala berhubung ganjaran lah eka dinto fungsina iman saya rasa atina iman jangan aja ke masjid saya rasa atina percaya ibadah eka lako aduh berhubung ganjaran enggak magaladan
Saya sepuh saya entar ada embag TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai adik keran astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Itu oleh ada orang datang. Yo baca matur bimba. Muslimin muslimat tore berjamaah solat kencaran epon petole kor terecut apa jengkat tibian kencar namun setong mun eker peker ki angu acual milontong pakun tada datang aku umat mbak Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adan tibi cikeran tibi komat tibi nyimami tibi borongan. Mari pajang sopumba kesering kesani masjid saya bersian ada tek solat duha. Mari solat duha ngaji Quran sampai pukul sanga. Kol sanga ku mbapah ngudi imik boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apuh, saya boleh sabar ku tak tina akilan dulu. Saya ngarek yang terlaki ada pah ke masjid kapi lah kayak bini. Siapa gila je? Siapa tak beres je? Dan badan kol sangat ada di masjid salah amikan boleh mbapah keluar jong saya gila jengko apakah ake naik ada apa pak bengko adan isak kaki lo dateng jong adan mau rip tak entar adan sopu kaki nengi bengkona adan kol sangat main tar kapi dan nah nikah ilmu mik pola sampean ku leku nikah masjid sepe coba nguti adan kol sepolo kan insyaallah rami nguti enten nguti sekalian koi. Jadi mun bah beres kocak kaki gila kalau sebolo adan ente mik gila kak dengan jadi ni maurip tak antar dia kaki kak mun kalau sebolo main tar kapi segila Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang melakukan maksiat ala kotusa maka bi Allah kapan tu sebeni hadis ki etahan punten. Justru kenyataannya kita saksikan bahwa sebanyak pesen orang si ahli maksiat. Gini bagi. Saya soki, saya korupsi, napa saya nang bener. Saya korupsi Jakarta ruang. Gini. Gini bagi. Lakar itunya nih memang ada orang diberi harta sebagai nikmat, ada sebagai sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Lakar bi Allah pareng itunya sanastadrijuhum istidraj solakeun beki kapi beki tak bojong mak ibri mobil genteng tak apa sah mak banyak romana tak apa sah bini nampak. Lakar bi Allah istidraj kebaini peni saja nikakan keng justru nikah saja banyak bahaya na pada bi cuko bi sampean engal aki panceng pah epakani eparaja pah ebeki abuh makan cuko ngeraja keng tengate keng mun lagadung ekakan kapi di ku leku ekuring cuko nikah ngene bangki kilele nikah. Jadi mun sampean ku leku tu goreng tak bojeng mi mobil banyak kok cak dem maka kilele kok Kencak jaga aja tu kau ipapiar kayak gitu. Cuman lah kurang lebih sedikit istidraj. Jadi kuliban sampian ibodo kek saken, abojeng melarat. Lakar tak kau tu itu nyanyi kata dek pita. Nah antara si ibodo bersta ibodo bi Allah pada iparingin kapi. Lemun lah ibodo mik melarat. Lo sajan Allah seneng sajan iparingin ujian. Apa napa sebab Allah ni kejek senengah dekah lesan al-mulahin. Seh lisan kak dintoh tak bu abu nyebut asmana Guste. Coba gula tanya orang sebanyak nyebut asmana Allah kak dintoh ketika melarat, ketika susah apa ketika bunga? Susah. Mun tak bertanya coba bukti aki. Bila nyebut asmana Allah kuliban sampean pan kayak gigi. Allah mungkin abang ki asam urat tabah ngeronyo warala coba beres ada tak cak ngucap king mun sakit pasti Allah saya sebut. Allah terkadang senengkah nyebut kaula anjunan da asmana Allah subhanahu.
Mun tak sakit tak nyebut Allah. Tak apa, dibiring lambek, muring lambek Allah tok, sakit tak sakit pakun Gusti Allah. Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil ni kesebut Allah, 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 Allah asampung. Mangkana mati. Tak pasih bacaan. Syekhuna Khalil salat maghrib, berdua orang Arab makmum ibu dina Syekhuna Khalil. Ketika salat, Syekhuna Khalil baca Fatihah, cek saya makmum ring Arab abu. Padang bacaan cek tak pasih, salah kabeh. Akhirnya yang Arab dia bahagret tegilu matena. Senya masih kuna Khalil sekocak wali Allah ngak dia cara bacaan. Kalau king keliru meni kocak wali, cek bacaan ada kelentor salah kabeh. Ilmu atina ring Arab tu. Saya kuna Khalil cek dengan waliun min auliya illah wali. Oh, ning cek ring Arab gak dito ngoco saya kuna Ana apa pun mari abajeng maurib torona dilangker. Wah bedo macan telokan di luar. Pahalon cak ring Arab ni. Tanya kini saya kena Khalil, arahnya loncak, budu macan dia. Ya ampun lacak maca aki kan sampean dari Arab bacaan pasih. Ku sampean kai, sampean minta pasih, kule mun maca tak pasih sampean semaca. Tuli maca selawat ring Arab. Allahumma sholli sholatan Kalimantan selatan opo. Teko depak ke Banjarmasin bodo. Ku sampean semaca kiai, sampean cek dengan kule tak pasih. Jadi itu mau bisa kena Khalil cek jogojo deka. Akhirnya bulan esoro saya kena Khalil pah maus. Napa saya maus? Maus nih kan nih. Rabbi Allah wa rabbikillah. Macan tang pangeran Allah. Pangeran nakake pada Allah. Fattabi'ini. Hari nerongkok badana. Rabbi Allah wa rabbikillah. Macam ni kakak. Sehingga denak pun nerongkok. Pangeran nakake je Allah. Tang pangeran Allah. Ku tak macan ni ke entar pah arindu. Ya ada saya kona ko. Kayak malam dari baca kan. Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini. Telok ni karo. Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini. Ku leku acolon sampian kabun lau pah bodo macan tengah ceden. Cek buru kan. Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini. Pah entar macan nah mun tak kari tanang aja sampian. Apa? Tak manti kan? Tak manti. Udah pun sampean saya macam amal dan muntem pun naruan, muntem pun jebber haram tak macam. Nggih. Saya nyebut Allah muntem pun dalam keadaan sosa. Muntem pun bunga hilang tak macam udah pun sampean. Mangkana di Allah punten orang selaku tusah ben setak laku tusah. Itunya gak dintopak kun pada ibri indiski. Mun pah sa abojeng e pasoki, mun pah sa abojeng e pamelarat, abuh satu aja abojeng sehingga iman ni kata de artena. Karena padeng abukte. Nah, apa gunanya iman? Sehingga pulang papada setu seben setak tusah iman afungsi. Saya rasa percaya, saya rasa iman pakun ajawi kelakuan tusah meskipun pamelarat. Saya rasa tak iman, bojen ibri intunya sajen tak ibadah, sajen lupa. Sajen tak percaya ke akhirat mantir kau leben ajunan selamat terserang Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang pertama, orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang berbuat dosa tidak ditahan oleh Allah rizkinya. Yang kedua, wala yahjubu anhu sihhah. Pasera selaku maksiat bi Allah tak tahan kesehatna. Pakun paringi sehat. Maksiat sehat. Atoat sehat. Tor kadang je pun buru ta bedik. Se maksiat sehat, se tak maksiat sakit. Nggih napa nggih? Selaku dosa tak eta penyakit. Kula ben sampean selaku taat. Abuh ring keringan. Maling, makin maling tak pati usum. Mun lembek maling ni kak. Maling ni kan tak sandalan lagi kan? Mi tokang dina. Ulah sampo ke Roma dina benih. Maling ni tak sandalan. Dulu kalau zaman kona, nggih, saya masih ingat. Mun labek to na jenu-jenan ni kebiasaan na oso mamaling ka sapi. Jenu-jenan, ni ka orang paknya mana tedung, ni ka maling ka sapi. Pangki maling ka laku. Pangki cok beri lampat so kona. Arami ngicok tempo na jenu-jen. Si pertama, orang tak keluar menujen. Nomor dua, sapi tak amunnya muncul. Mi tokang kieu kudu. Benih tokang. Banyak gua maling di sampean potongan dinjo lain gua. Mun maling dok genteng ngak dia. Nek keng ngiding kapur kudu, keng to manakan deben maling kudu tanya aki kudu.
Mun ngeco ajem ni tak amunye sampean. Kai bedek remah kak. Gampang tak? Mun tero tak amunye ajem ni. Bedek remah. Esak ka sei becai gelu. Ajem ka sasak kalak langsung sabek gelu mesak. Tak amunye polan celep. Otiake kak. Macam lah cengeng sampean. Dah iya cara ni kok. Mulai di kantor tiaki. Wala bedek ajem teng-teng si tedung deki. Mun pakuna munyi ibri ibang pote. Tak amunye je mon. Mun pakuna munyi ibeli. Mun ya mun pakai amunye kak. Mungkin toro aki aja. Hari bahaya. Takut benih ajem takut tempat ke malaikat segitu. Ni cara. Lek maling ni kata sandalan. Dan gula sepanjang sejarah tak mangki maling ni kata sandalan. Apa? Beda lampat tak. Ni tak sandalan. Leduk kak. Ni cok sak. Mun pas sandalan cekak. Makanya maling tore. Lebat burombu masuk ke dibu di kantong bos nerabes tak berkah mi bisa tak bi duri cok yang lambak ngocak maling ni kemudian tak duri ni lemes mar olar takut ke maling coba sampean ke masjid terus cak sandalan mun tak mangkat tak derek mulai na yosong mi bisa sekak dientok lakar bi Allah pun tentai pelain ke dunia ni kakak benih kapan sampean ala ko ibadah pahi pasehat tok kapan lako maksiat pahi pacoba punten tur kadang tak balik saya lako maksiat bi Allah pasehat tak tepani penyakit saya lako ibadah kita genre seren napa fungsina abalika iman ki buru boleh iman sik sari kudu ben sampean gini apa ki betul kadang lakan orang lako coba dia bi Allah identik mi pola atobot identik mi pola atobot identik makanya sebenarnya masyarakat biasanya orang ni kemun bagus biasanya lekas mati. Makan bagus aku. Kebaik dalil kira. Ngecok bukan nak minta api saya mati. Biasa sekali itu biasa. Mun bagus tak berjanji coba bisa sampean. Tete ni orang saya lekas mati. Ku tak fokus. Apa-apa? Allah iman kak. Pung tempo na bagus. Pung husnul khotimah ipon dud Allah. Dah jelas swarga ni kak. Saya cuba, mi tak lemate, identik ya Allah terkadang, mi pola ki atobat mangkin, tak mangkin pola leku, tak atobat leku du malam tak atobat mati ji, ya pada kak iki, mun pas tak atobat ni kata mati, tak lem mati, maki bila ni. Jadi yang pertama orang yang melakukan maksiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala rizkinya tetap diberikan, yang kedua kesehatan tetap diberi, yang nomor tiga apa saja yang diberikan atau yang tidak dicegah dari orang-orang yang melakukan dosa wala yadhuru anhu dzanbu dan tidak jelas padanya athar-athar lampat-lampat dosa manusia gak dinto antara semare ala kotusah ben seta ala kotusah nika pada coba nika saya hadir nih termasuk Khulil Yasin sen ku mik cang sampean mungkin munnya mah Khulil Yasin nika tak kira ala kotusah arab cek lagu na pidato sampian ceoni ngatu sana kuda tak kira jonceng bi sampian mungkin apa ki tak ada orang selok tusen ni keng pulan bi Allah itu puen mun bi Allah tak itu puen kak gula ben sampian ni kesangka tegepo ke ben selain andaikan dosa itu mengeluarkan bau pantusah abawon abuh bolambo sama maskeran gula ben sampian tegepo ben orang arapa tusah kapi manusia ni cek makin tusen ni kecek gampang akhir zaman ni kaya Allah mun lambak tu sini kebek melarat mun makin nah apa tak usah keluar cek ilmu HP pada kapi makin nggih tanda kiamat ni kesebut akib Gusti Kanjeng Nabi nanti kalau sudah hampir kiamat orang melakukan zina terang-terangan azina ni kedeng padang beda makin dengan zina kedeng padang ada kak ilmu kamar tutup keng syuting video mari video bae kere maki termasuk Khulil Yasin tu mani kirim video ni papan tak kaya nak cangkul kita mau lampau pidato kirim video nggak dia kira pikiran dibuka haram tak dibuka eman haram apa yang aku lihat sama makin tu seni kamu kejap ben gempang makin cek kor melak makin tu saya kira bangki tak lebet tengan lebet pamereng lebet lesan tak lebet lesan tanang ketik seni pokok makin ni ke ya Allah mun zaman lambak melarat tu seni kak cak lambak saya sebut lagi Kanjeng Nabi makin ni kepada kapi nisaun kasiyatun hariyat ya akhir zaman bekal beda orang bini zaman Kanjeng Nabi kita ada kenapa
nisaun kasiyatun ariyatun akalampian keng abengkang. Ada sama Kanjeng Nabi. Mangken bonya alejingan kasah. Acalah anaan kan. Keng alegut. Ketatkeun. Hahaha. Betak par janji coba sampai teku ke pasar kasah. Pah bedeng alejingan pah sama lempo. Buh, ku tak ingat lontong banyak gelu beres. Maletuk atas letuk kaya reng. Kula tu mana sepeda di Benggalan. Sepeda ni tertibi, pah bodre sepedanya lep, aguncing, kelampina ketat, celananya ketat, kelenun, selebernya nyodul ke atas deh. Kula sepeda ni budi nada emangko di janggulu. Melak padang bengkong dia. Mun metu mikining tabra. Pola ceknya lep apa boy, pikir boleh mau bedir kari bodoh. Cak gelak grup nak kesampo dia deh, bu. Mun kelompok ria kan injak di, matu mana mau tawanan, keng mun ria. Aduh ya Allah. Kan angki zaman makin kan sini ketangki kan. Keng mentir Allah ipa sepora. Amin. Mentir Allah sepora agak amin. Karena tak ada selok tu sini kan. Keng cek terus aki. Reng muka aurat ni kesampean beni cuma tusa sampean tibi, tapi sampean matusa reng laki sini ngal ini. Pak kalambi yendeng neradeng. Reng bini ni kebuk beri dari kalambi ni dia budi reng laki. Kita sampean muntro kelebur reng laki, tak usah alejingan, tak usah kalambi sedeng neradeng. Arapa? Reng bini ni kayak kelebur reng laki, bini mar ke kalambi na. Beni lebur ke kalambi reng laki ni. Kelebur ke esena kalambi aja. Betangki kan? Makilah kain na ingat ni kesayang kui. Keng mun esena reng bini, lebur tak lebur sampean. Makilah sutra keng mun ide meja, lebur sampean. Paham bu? Tina kelampian das tersa biasa bu. Cok terlalu jeng aja sampean. Dia jabah-jabah coba ongku bu. Namun kawal mani pasang kapin nang berselaki das tertahun petong polo saya yang kui. Bek kepeng ngalobang bulu-bulu dah bek kepeng jerang senggalua. Maksud tak cok jeng aja sampean. Sa biasa boy sampean. Tak usah bah tegol. Oh bu, jak pun kadung muan apa ingat ada perayaan tu kak. Pala tahu karnaval. Mulai dari alis ke bocah alis setebel celang. Ini celing kating ku beda alis saja kalau kempok lop celang beri. Alis asli tak ada, mereka cokor lah ni. Iya lepak atas dengan le pondasi. Tak cocok dengan pengiran. Oh iya celong ben pok lop celang. Cek sekanan pok lop celang tu kehilang poncong. Tajum me boleh beri oli. Pani pasang cabrak ekor. Ntar ke acara mantan lebur kapan mau lihat apa ni perlu bahadi kili ke bobode. Pada tahu gerandong kesiangan. Ngolain bulu ke cong sudah ya. Apa sih kawan? Tikel na buksa biasa ni ke biasa ni kena ukuran. Mun pakai pas ni ketak berat sampean sakit tu pergi. Bahasa sepeda ni tertibi. Allah berperangin berkeburan tengah jalan deh. Depak ke pasar situ ngalto kari selaju saat berkeburan deh. Mana perlu ngeben selaki lah pasang kapi. Orang apa tidak rati na sampean. Mun ben selaki sampean pas jenuh-jenuh enggak makin haram dan telu hari tak mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, saya mulyaki sareng ajunan Allah. Jadi dosa itu tidak ditampakkan oleh Allah. Karena dosa gak dintok bi Allah itu poin, Pak. Maka kau leben ajunan ketika ala kau maksiat, ketika ala kau dosa. Kak dinto tak oleh cerita aki kau orang lain. Saya enggak mun kau maksiat, jak dah kau benda. Toman dosa, jak sak kasa. Atau buat ke Allah taubatan nasuha, pakasta niat tak beliau boleh. Lesanah astaghfirullah. Dosa ni kesapora bi Allah. Keng mun ika cerita kata tangke, ika cerita kare goreng, elo kau benda kare goreng. Sampian makilah bagus. Mun cang orang cuba tak kira masuk surga. Harus usaha kapi. Mentir selamat amin. Amin Allahumma. Bagus sampean la tobat ke Allah. Keng datang ke ngojak coba. Tak kira kulit ban sampean tak kira masuk surga. Kanjeng Nabi saat itu. Siapa yang menceritakan? Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi. Hadis ini diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam ilmu hadis disebut sebagai muttafaqun alaih. أنهم مروا بالجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فمروا بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وقال عمر ما وجبت يا رسول الله
Bahkan di Nabi adabu hadza athnaitum alaihi khairan wajabat alaihi jannah wa hadza athnaitum alaihi syarran wajabat alaihi nar. Sahabat dan juga Rasulullah pernah melewati satu jenazah mayit kadin tobi sahabat banbi orang-orang si bade ke bondo ring bagus mati dah. Oh di lo teman lak nyalaan lo teman nak kemian di masjid ya kan fokus lo teman nak kemian masjid kaji Nabi bahadabu wajabat wajib mundayir lebat jenazah selain sahabat tahadabu ada yang cuba dia ada yang tak bener ki oding dia banyak tu sana dia lambat mana aku tu saya ke bodoh mi tokang engkau lo ngatain lagi ngajar cerita kan aku lambat itu saya kapil aku saya kelak kaji Nabi bahadabu wajabat Sidina Umar ni kami paham mereka ni ma wajabat ya Rasulullah mi aku cak wajabat mi wajib nah apa maksudnya ada kaji Nabi bahadabu bi kakek saksi bagus dia wajabat alaihil jannah tak buruk boleh pasti masuk surga ben bi kakek saksi coba tak kira burung boleh Arya bekal masuk neraka antum syuhadaullahi fil ard kaki je saksi na Allah di bumi napa cang saksi kan Allah beni taun ning mun Allah masang saksi maka coba becek tergantung sak kan teman bedere ngabini sama kabin kiai siti saksi na reng tani keng ngerti ka hukum persaksian kiai nama kabin maki sama kabin kiai raja apa cang saksi na kak mun cang saksi na tak sah iboli boleh maki kiai raja ni illa segi king makilah sama kabin orang sah biasa king mun cang saksi na sah langsung mancing macam salawat suraful anam napa artinya ajunan ni kesaksian Allah mangkana mun beda orang sete kasa kan ero saksi ki kan saksi enki sesete ka dinto orang mukmin enki sesete nikah orang Islam enki saksi yakin enki sesete ka dinto orang bagus orang sae enki mun tatang kala debu bagus tapi napa cepon kanjeng Nabi maru al muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun mun tatang kala ngucap bagus bi Allah itu tulis bagus amin kau teh cengeng itu pak kering apa dina ni ini waktu aki ni mantir kau lah anjuran ibadat orang saya saksi bagus bi tetangga amin ya secara akal tak kira saksi bagus mun tak bagus kan mun terus saksi ada bagus apa bagus ken mun tetangga ada bagus pasti kau leben anjuran kak dintoh inilah bagus bi Allah kak dintoh hadis kanjeng Nabi saadabu boleh makilah bagus keng mun ki beda otang kak dito tak bisa nilai bagus makanya mun beda orang sete tuli tanggung tangga ring tua sete tanggung di anak takut beda seandi otang takut bapak andi otang kule senangkung bapak tak andi otang mun anak tak ada pernah akan senangkung takut menjadi andi otang kule senangkung menjadi ni kata andi otang karena makilah bagus mun andi otang tak proses identik aki ka otang wa'allakun bidainihi ki identik aki dak ka otang mun tak tuli belajar tak proses makanya tuli tanggung mun anak tandi penakan tandi mak kita tangkeun mun ser tangkung aki ka lare pemakat mayit engko senangkung re mayit mangkat dateng ka beto ndik 3 juta le ndik 4 juta ndik 2 juta bae jawab sapa ora ka mun masalah senangkung engko senangkung apa cangko cuman maki senangkung engko se bejaraki na apa ka yang penting lah tangkung pon beli boleh ka maka sambil kejak le beda oleh dari kita lagi manusia ni meskipun ahli ala kotusak maka sepertama bi Allah tak etahan napa selalu etahan rizkina membanyak itu sana tak etahan rizkina tidak bisa aki benih kapan ala kotoat paksoki benih meskipun memang sebagian orang ini kamu taat bi Allah pak keberengan rizkina bebanyak contohnya para kiai di mana kiai ngelak terus nggih soki tak soki kiai makom melain lakar beda makom tajrid beda makom kasbi tak usah alako tunyana senabah lakar rumus sasaneka wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha setiap seagreement bumi rezeki tanggung Allah jadi prinsip dasar manusia ni ka eta bangbi rezeki aslina rezeki ni tentu aki eta bangbi rezeki mun kiai ni soki kiai tak agulian eta bang rezeki tepat kuleban sampean cak gulunteng sampean eta bang rezeki sampean na bang rezeki apa tak temu deui ya karo umber ke cetang
Siapa main sudur? Mending main sudur sampe. Mungkin lambang gini apa tang tabang tunggu aku bolak tunggu ke timur senika. Kulo pun sampean nabang rizki asli ini tabang rizki sampean. Ya tak ada temu dia. Padahal mun tiapun kurutan gula kisar kasih Allah yarham. Rizki namun saja jong pada bi macam beda saya rizki je pada bi belabbe. Belabbe je dak rumah. Tak alak kok keng polempor aja tabu. Belabbe. Kelompong saya ni kiai. Kemana beda kiai anak? Bangun telum bangun pondok tojo awit adik kira. Lalak lebet cekak ikakan. Kan sini ke belabbe lagi. Regu lebet yang sang iyopa. Dak rumah kiai kisah ke kiai ni kah? Mulang, aku bayi telum, aku bayi madrasah, malam jaga. Terus sampai subuh. Mari subuh mulang, dentek waktu duha. Mari duha mulang sampai pukul sangat. Pukul sangat payah merupu. Asarin kiai. Setengah 10. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Pasera, kula kiai. Dari kak dimah, dari antum kiai. Parlo napa? Ku malam acara imtihan pula andi bektoy so Rabu na ajun. Oh, ki kula bisa. Amit kiai, salaman 100. Tangki. Aja mun ke seorang enggak? Mun kedua. 100. Pakun 100. Nyungkem saya ketan. Tak sedek kiai. Aku leban sampean, mesti kak. Cak asarin sampai subuh. Kol sangat tedu. Kol sebolo ije gayongku sampean. Kaget iya. Oh jangan di acara imtihan. Benih lek si beri ro pola beda troge belia sampai gede. Benih ken ngunceng lagi otang. Apa napa? Makum malah lain. Jadi mun kula sampean alako. Karena kasbi kula sampean alako gelu kaingki. Benih pak tasbih poter bah langsung tak alako terbes aja macam. Mun pah karo tasbih saya poter mulai kul 6 sampai duhur magi matuan ngucap poter tasbih na cong pan lapar kelna tasbih na mun tak terus sering kuring tasbih naring deki punten bedah tempat abang sebang orang yang berdosa itu oleh Allah tidak ditahan rizkinya pakun paring rizki tapi rizki gak dinto beda dua beda rizki ni ka nikmat beda rizki ni ka istidraj orang yang tidak beribadah soki kak dinto saya coba ki Allah dalam Al-Quran sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun bi Allah parege solakeun solak apa napa lakar orang kafir gak dinto swarga na itunya kula ben sampean gak dinto oko menna itunya maka dari Islam reng sabeureng gak dinto kula ben sampean haram reng sabeureng kula ben sampean tak oleh reng sabeureng kula ben sampean bede tesah reng kafir tak ilarang tak ibe tesin lakar swarga na kula ben sampean di akhirat budian kak mantir masuk swarga kabeh amin. Yang pertama orang yang berbuat dosa tidak ditahan rizkinya. Yang nomor 2 apa? Tak tahan kesehatannya. Ibadah tak ibadah di Allah pakun gak magi maksud sehat. Cek ngarep kapan ibadah sehat kapan tak abojeng sakit tak sanikah kak. Mun pas nikah deki iman ni kata dak faedah ni kula ben sampean. Karena mun pan abojeng sehat pan tak abojeng sakit ambu sing maksiat abojeng kapi. Akhirnya kula ben sampean si abi tak aki benih masalah iman tak iman. Karena ampun tanpa tanten Allah. Maka Nabi Allah dilebih masalah ini paku ni pasamar sehingga hati bisa abi tak aki serah seungku iman ben serah tak iman. Senomor 3 orang salah kutusa maka napa senomor 3 tae papadeng dusana tae papadeng tahan kabeh ya Allah padahal kabeh andi dosa keng mangkene gak mau padeng andi dosa kula padeng lagu dosa tak padeng ka arapa ada lampat padahal banyak dosa nih sehadir gak pada solat andi dosa ada begini dosa begitu dosa di mana-mana orang berdosa lembek tahun 90 tahun 2000 tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, mungkin lagu mungkin sampai sopu mah juga dia begitu tadi. Lepas hubung orkesan tu. Ada surat dosa ni kan. Sepenting dia harus terus sakit. Tapi kalau selalu salah, pola benih manusia. Tapi kalau selalu lupa, tanda para mati ya. Salah ya salah, keng terus ha. Kisah kalian salah wajar. Makanya
cukup satu kali, kehilangan sandal cukup satu kali. Dik gula no lelang. Mi bisa elang dik gula. Oke, makanya kan rapi kapi. Biasanya kena gede mun gula pidato ongko kata sa. Cina kena gini tak takut aku. Nyukukan canda bulan nek gini. Kebantoran tu pas sandal gula tiaki peh gitu. Karena mun dik gula ni kailang tak kira situ wis keco. Tak kira buah. Nah, sini gini dua peh gitu. Maklum celana kan. No lelang sandal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, orang yang melakukan dosa, kata apa jawaban kanjeng Nabi? La yu'aqibuhu ajila bi Allah ta ibriin seksah kalaban lekas tak seksa mangken ka. Bila budian tetimun sampean mangken ala ku maksiat pakun tada panapah benih keng aman kak lakan identik akib Allah sengat teh saya ngajak aroma masa becri lagu maksiat tak ada penapa benih keng tak etoles keng ki identik akib ke akhirat tak ada perkara itu selepas ada dua tapi cepon ulama ada dua dosa ada dua maksiat sedua kak itu tak identik akib ke akhirat kak itu nyelek siksa Allah penapa sepertama al-baghyu tengki kata tangke ini kata sampai ke akhirat kak itu nyabi Allah beri musibah orang mun ahli tengki ini insyaallah kan tak ada amin Allahumma amin. Nomor dua wal uquq langkah karing tua dua orang ngacer karing tua masake karing tua kak dinto benih cuma iya akhirat itu nyabi Allah palekas itu nyak seksa sareng Allah torai mun beda orang andi dua kelakuan nikah tekku bi sampean tak kira mun jodi tak kira jeje kak pasti banyak musibah atau jangan-jangan tepak kehuluban sampean sebanyak musibah mi tepak kehuluban sampean sebanyak musibah banyak masalah tadi dengan kangen mi pola andi dua kelakuan al-baghyu tengki kata tangke nomor dua wal uquq langkah karing tua masake karing tua mun dua ni kayak kelaku jepon kanjeng Nabi tak sampai ke akhirat itunya bejer saparuna persekotnya mana bede DP demi persik bani uang muka jelas lagi paham la akhirah ikiasaki wal uquq langkah karing tua nikah beni cuma karing tua saya compo karena ring tua ni ke beni cuma ring tua dua ada orang tua yang menurut kita itu bukan orang tua sementara syariat menyatakan itu orang tua mun ekalangkai mun korang ngajar mun tak jaga akhlak banyak musibah kak pasera guru saya pesan kepada adik-adik yang belajar di Mustaqim patengki ilmu nak banyak kita pak yang akhlak kudu jaga makeh banyak ilmu nak makeh banyak kita pak keng mun akhlak tak jaga tak kira sampurna di itunya kak abu banyak cerita-cerita tentang kitab nikah orang bahkan sampai mati nasuul khatimah itunya tak tertiba apa bi masyarakat tak ika para tuin gara-gara setung perkara panapa korang ngajar tak jaga akhlak dekat orang yang ngajar ilmu dekat kaul ajunan maka ada kulis sering ngebela iman kaman ematurane kepelam be orang kus bagus kapi ematurane ka ukuran orang pinter tak pinter beri dari ilmu dari akhlak maka kita oleh belum dumari keng mun sombong tengki abu tak kira kak tak kira aku jak pinter keng maka tak tahu apa kalau tahu Quran keng mun akhlak ka ijaga kesituaan salaman nyium ke guru nang astete kesituaan tak mapas kesekian nisr alim mereka jelas lagi maka saya ingat ale-ale saat sekolah gak ditu dan kulit cuma pesan akhlak mun sampean aja ke akhlak. Pertama, guru na jaga akhlak. Nomor dua, karing tuana. Tinggal kita banyak ilmu ni insyaallah manfaat tor barokah. Pabanyak ilmu nak. Paibak sampean apal kitab. Keng mun korang ngajar ke guru. Karing tua sampean masake. Ada faedah na ilmu na sampean. Percuma sekolah. Ambu boy, acuan zati. Batangki. Kanang ni keguluban sampean. Napa faedah na sekolah kita keng karing tua apa kun tak besar karing tua apa kun langka iro soro ke barat makan ke timur ting tua ngocak ting tua ngebele malah ting tua akan deh ting tua acereta nah tapah nyereta ego maka namun kenapa kok kalau guru itu kita tidak hormat miklah musibah bu ilmu ini tak kira manfaat mun tak parjajah mun sampean penasaran
Coba bisa sampean tengali orang-orang sing guru nek dinto tak pati bagus. Mangkana kulo sering ngebela iman kaman sengak tengati lamun ka sing ngajari ilmu nika tengate. Bila lebih makin ke banyak guru nek idan bedenak kiru guru lipalipan no. Arapa biasanya guru lipalipan kan tak alim kalau tukang alim abba ta saja haka terus nek biasa lagi. Kala mana wahai kalau kayak sini ke terus kadang ngalle ke poduk raja abu tukang maca kitab Fathul Mu'in mole salah kapi guru nek selambak silipalipun. Cek macam tak kira dapat kafatul mu'in mun tak libat alif kan. Makanya nyamai guru tolong. Apa tolong dia? Beten ni kan. Si paling penting ni kata tolong. Mak kita ki banyak sampean. Keng mundak tolong ah rempak ho. Mungkin apa ki? Mak kita ki tak banyak mun perlu tak ada keng mun tolong gera. Tak kuda. Tak pati banyak dah keng gera. Hahaha. Tolong aku. Kamu nyimak lampir. Mangkana pahinya may tolang paling ikaw puto keng ampo elang. Pasera guru. Terkadang guru ben sampean ke guru TV ampo tak pati hormat. Pah bedo kiai dari jauh nah. Nangke pengajar. Kiai nah dari Jawa Tengah. Kelampian jubaan pote. Mobil lah Pajero. Surban nah petong polote kan lani ngak gedeng reta sudah. Keluar di mobil, tola'al badaru alaina. Arpu sa salam naka dari tak tak melo sa salam naka si dari kiai di luar nikah. Tekenit te soko na kiai na. Icet lancet ika cungka aki kiai. Benih tak oleh hormat ka kiai si dari luar. Keng sengak keng mun ka kurun tibit sing ngajar kurang ngajar. Arapa tak kira manfaat ilmu nah. Bahkan dari situ hadis benih masalah ilmu. Man istakhaffa bil ulama fa khasirad din. Ahli hadis ajaret aki mun bedes itu orang kurang ajar ke guru nah otabe ke kiai langka maka rugi agama nah napa artinya bejeng tak tere-tere nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan gampang kak. Makanya orang lambok ni kang estetik ke kiai ni. Mun lambok ni kebugi diujau kiai. Itu aki sandal ni kak. Arapa abot tak lebih teki dari kiai. Kiai lebet mancing mun lambok ni. Mungkin kiai lebet engo-penguan kena tabrabi na kana mungkin. Gini bang, oh lambok ni santri takut kata lima kiai semua ani kata takut, panggil tuli burka sini kakak. Gini bang, oke, angon mungkin muka HP, pah boleh lampat kiai di sekolah, abu telepon balik, sambil di sekolah boleh gelap kiai kau. Mun sebenernya ada mak, entare, mun semua, ya mun ke Jakarta aja entare banyak orang sekali. Ini kan kondisional. Artinya mengkerok yang di kantor keluar, pah beda panggilan masuk, kiai entar. Ini wahai telepon balik. Salah telepon balik, pah hidur cetor 14 kali ke kiai. Mun telepon ke kiai ini kecek biceknya banyak. Padahal sekalian tak ya, kak berarti ini ketemu nak udur imma asarit lima dokter. Pah ibu tu ngedrop habis kiai. Bodi nama tanda. Allah jak ngaku kak potongan ni kepadang. Mantar bi Allah passalam tak amin. Cari yang kiai ndak pahidor cendor. Panel pun sekalian tak ya kak ampun dekik pelanel pun boleh sini kena. Oh patu ko pahinyong nyong. Kiai cak desa mana makin dia berada boleh thank kak. Tapi bi Allah mantar bahasa aja yang mun lambuk bunga stete takko kak takko lambuk. Ki cuma ten gula boya sekolah lambuk ten gula ki kene buk. Ya makin kan pegun kene. Cek gelap buk. Ada karo bungkan segini. Ada apa? Mungkaro bungkan sepenting buana semangka. Semangka. Bungkan ni geng buana. Ni kampak tak yabi buk. Wala ngampung buana rembukan maren. Lambok ni ngastete, kula sering ngacerita itu bar. Kula ni kalambok mun sekolah, pah ustad masuk, mancung takut, tak bengal bodi ketujuan. Tak bengal bodi mun tak tegak kiai lengki baru lengki kiai. Kiai nulis iada, tak padang tulis na, tak bengal tanya di kantor ni kak. Suul ada, tar ke papan, polom poli bagi. Kak dinto menapa kiai senomor. Iya. Itu mau bacaan nak, abeli boleh kebudi pahit tulis. Tak bengal di ketujuan. Mun mangken kula ngaji di madrasah kak. Lebur mun tulisan kuda tak padang, baik benar nyandar. Tat, cedek ngandeng tat kaya rengan tat. Wasai budi nyampit, tahu ustad dia cedek cek raja naik kok. Aduh cepong kaki gini ngarago bikun. Kira bang ki. Kamu lambat ni kemun kau ring aku. Apuh ya Allah. Takut ring lambat ni.
Mun ka orang nga guru makin ako nga guru. Kina bang ki? Nak lambo ni. Cuma lambo ni kebedah telur ajam ni ka telur bah telur di luar mun ding kiai teraki. Mun mangkin bah ajam telur di luar benih karo telur mangke ajam harami beli tak sak bah bu kebu nak kan. Berarti apa tadi? Berarti apa ada benih compok sampean. Bisa kau nak kholil tak kesokan numpak dokar pulan cerin na pote tak kok tepak katurun na cerin na gurun. Kayak Abdul Majid Tabetah. Nah, saya bagi ajam. Apa? Pulan ajam kiai. Mun makin mikir ajam ben cerin na kiai. Ka orang aku putra ne penangis seret-seret. Ibu le ki ana ben penangis ragu tak putra na kiai di. Nyampit bagi putra na kiai mun meler iku. Mentir bi Allah kau lebih ajunan jaga di dua perkara ni kan al-baghyu wal-uquq tengki ben tak jaga akhlak dek kau orang sepuh sera orang sepuh saya compo orang tua tibi ben saya kanto mulang ni kau orang sepuh dua ni kejaga kemudian pan abi ni teti telok ben mat tua jaga insyaallah men telok ni kai jaga kau lebih ajunan pa ceje pa pecre dari dunia sampai ke surga amin Allahumma pon jelas saya pada pak kira-kira tadi kan Bapak Ibu hadirin sekadin tos bisa saya pada pak jadi empat ni kah pakun daripada ngaki pakun tae bi Allah pakun etahan sepertama rizki pakun daripada ngaki sehat pakun daripada ngaki tusah tak kira papat jeung Allah itu apuen si nomor 4 orang si ala kutusah tak kira siksa mangkin kak tapi cak aroma sa aman kapi beda catatan kecuali beda dua tusah gak dito tak sampai ke akhirat itu nyampun siksa al-baghyu wal-uquq mantir kau lebih ajunan ibu selamat tah amin Allahumma sanaus sekecek sanaus panda semoga seempat ni bisa ingat kangen ben bisa ingat keingatin sehingga tetia tambahan pengetahuan dek kau ajunan teti perkara si bisa manfaat sanaus sambia kerja sapor aki kaki takut beda bahasa setak perjuga bahasa yang kasar atau hal-hal lain setak sesuai dekkah pengkedin ajunan nyuwun sapora sedaya batas epon manabi beda bener kebenaran asli fadl dari Allah manabi beda salah asli umber dari keintingan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyuwun sapora ben nyuwun pelersaki alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين وطلاب المستقيم يا الله اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أخيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته